Ejen-ejen takaful, you all suka kan bagi business card. Walaupun dekat WhatsApp, you all pergi letak gambar business card. Cuba bayangkan, dengan gambar business card ni, orang pergi search nama you kat Google, dia orang tak jumpa pun you punya website. So macam mana you nak datangkan credibility you? Takkanlah you nak tunjukkan credibility semata-mata dengan pakai baju blazer dekat profile picture. Itu tak mencukupi. You kena ada you punya website, di mana bila orang search nama you tu, dia jumpa website you dalam Google. So website ni dia bukan setakat pasal ada dalam Google saja. Malah kalau orang datang kepada WhatsApp you boleh bagi you punya link website tu, berbanding dengan you duk copy paste gambar business card. Sampai bila you nak kerja macam tu? Banyak sangat kerja manual. Entah berapa keping dah gambar business card you hantar dekat orang. Patutnya cukup you buat satu tempat untuk orang kenal you dalam website, dan mereka boleh baca pasal you. Tak adalah you nak copy paste gambar business card berulang-ulang kali. Uish, penat lah macam tu.